Ni jangkar biang long keroni ji sarpo pen arnam te plong an kilometer pho an apartment MLA Rupsing Teronari deng pen long e sompon. Bangso jai megalong lakha troxy Kopili MAC Pawan Kumar Rai la pen lakha sirkep Amreng constituency MAC mati EM Rina terang piatum chitong dun. Bangso towar non prabjin pen kicheng ponji aphan MLA Rupsing Teronahin pen hukum piponlo. La suatu orang bangke lagi ke dampang eleson aku ni tentang tadam padak lo. Jadi dah bangke kemlong lo tuar bangke lo. Karena tumpul lo jadi tumpang open stage sampai ni pel ni. Ada box ni di cakang lo, ni di open stage dan people ada pel dan people. Open stage ni pel bangke ni patiar lo. Tuar bangke kadu bela dak 2 kilometer ke posisi cakang. Jadi suatu orang bangke di keceng pen di people. Di Sarpolong. Kedam tangan ni hut elitum dag bisnong boithalang so MLA Sar Rupsing Teron alangli kasi caga teng pen dag di Sarpu pen anam teplongan kilometer pli atuar buki atuar nang semar PG fan pini ladak nong long kisom so me along alangli pini long som tekang alo Keroni pen Mohan Teron Karbing Long Live.